je opomenuo i tako smo počeli. Skuplja adrese i zaista, ali zaista svi. Moram dodati nešto. Ima jedan naš iz razreda, baš moga, veliki jedan koji je postao veliki čovjek. Pozdravit ćemo ga s ove pozicije. Mi smo stali mirno. Može ostati još do ponedjeljka popodne, da ja idem sutra popodne. Gore ne znam. Nije ništa. A bili sjeo kako ti Boga. Ajde, govori. Srećka i ovo. Pored naše gospođe. Što mi je nagrada? Svih sam ih pogodila. Ali mogu ti nešto reći? Jadre! Boca vina roze. Jadre! Mnoge tajne prošlih mora, la starog kapetana, la kapetana čanda. Dakle, budući da smo većina nas penzioneri, ima jedna, ma nije pjesma, nego jedna, ajmo rijet, jedna ideja kako to izgleda kad si penzioner, jedna životna istina. Dakle, ovako, ali gospođa, ovo se... Koja ulica naša? Ja sam tamo išao jedne Šnajderice, ja mislim baš ne naša. Ona je radila nekoj školici, sad radi čije dom. Što mi god treba, ja u nje. Inženjer, ovo možemo da uradi. Ovako, kolege, svi mi možemo imati momentalni 2-minutni show. Prema tome, ja sam svoj izveo naš... bio stvarno blizu mene. Nismo se slagali uvijek. Išao mi je debelo na živce, a ja vjerujem i ja njemu. Ali on bi rekao, bit će, a ja bi rekla, pa čekaj Jozo. Međutim, ta naše prijateljstvo pravi dakle... To je ovo isto tako. Jako je.
onako, Hvala ti, jedva gledaju i vjeruj mi da ću to staviti na vidno mjesto u dnevnom Moga pogledaš, otvori jedno oko, pogledaš. Ajde, molim te, pogledaj, je li mi možda otvoren parapet? A mate pogleda govori, nije. A nima veze, pa pišat ću se pusiti. Na bošnjama sunce. Slikamo ljete, slikamo. Odi tamo. Pisam je U 2 ide. Što? Kanal.